กิมไม่ไทยนู่นที่หอนอาสาลาสงฮีอามายันอันซิมฮีมาสังตะบังพัดไฟปีไว้เป่าประเทศทางบ้านก็เป็นเฮโซนนั้นเซมาบางเห็นตัวนี้ในขวาดึงเห็นสิเอามาเจงเห็นที่ตรงเล่เดี๋ยวเขาเตะจูโปรแกรมมันเลยที่เห็นนี่ตุกะคนหุ่นกิมเห็นอะไรเสียนะอาศัยนั่งจงเล่มีอย่างตำโทดึงเหตุที่กินยำนัลโบทีวีตัวนี้ผ่านนะแค่ยังสลายมุนาดึงเทดึงอ่ะประเทศนั้นดำนับพัดพายเอพีเอ็นลำไก่เตะหันจงพัดเอพีเซเป็นน้ำมันโซ่เสียจงอากิปาทูมาสั่งกันพุงกินเลยพัดกันตำโลดึงเห็นอินับสุงเลยอีกำสุงไปเห็นไม่ทายเห็นขมังเห็นกิตัมมาเจงเห็นทีละมันอิติวังเห็นทีขัดทีนี้เอาเมกัติโนเมนเองตุนเฟรนจัมเปรนเกี่ยจุกจับปาจุเบเองก็มอาจารย์ที่อาณาสลาวดึงอาจุนฮิจงเล่ทิ้งพุงกิติจูอาบ้าอาบอาจงละอเมดดอนเท่าดึงไอ้ที่เฮบเลยไอ้ละไม่ทายเห็นคู่เฮนูปากิติเห็นจิงกันอิลฮาขันโตนได้พัดจมได้อิสยาอย่างเลยอิลุงเลียนนี่อิลฮาสัมนี่อาหุยตองนี่นั่นแหละอันละจังหินขมังไม่ทายหินขมังหอยก็ไงตัวเคยเลยน่าก็สมาซิงเฮเจเห็นน่าก็สาวาร์เบียเสียเจเห็นชิกิมกติชิกิมนูเตะหอไม่ทายหินขมังหอชิกิมไม่ทายลุนฮิติเอ็นขันเหตุจังนัดแต่งกันซีเมนประเทศจาเลนวันเสียนัดจุงจงเล่อาร์บัมพอจงดำเนินสุดที่อันนี้กิจใจเจนมิโซซีนิมูเทดิงเวนตาลังเงินอันนั้นตันประเทศโลกีนัดจังหันลังจิตจ่อขันน่ะไม่ทายหินคุมังโฮกันขุตัวน่ะเห็นเด่นอันนี้นัดดิ้งอ่ะจังนัดอบนะอากิติเองอินามกาลวาอิสาเตจิเตอิตูเอโลเลอิสุปีสังกัมไงตากาลหังจีมาสะโฮเมตัมตาโฮเฮจิลายานูเตลำไก่โฮเอ็นอีกำสุงเลยน้ำสุงวะนูหินคุมังฮัวโซสีโตกิทูเอ็นเป็นอาหินลาวินยันเทน่าจุมลาซานาตามตาจงอนาตัวเดียวกับกินสายฮิจงเลยโจโจสิจุนน้ำไงลุนซาเลนน่าอันตรงโตเปวินน้ำกาลสุงอาทีน่ะหิมโคอนาตัว victim family ฮะโจเสียงก็จันดีวาลมจงฮิโลก็จันมังวากิลังข้าจงฮิโลสุมเลไปฮิเอ็นทิลเปซัดจงโจมฮิเอ็นเอพีเขาฮิกังไอตุนก็ฮิเลอิติกิปาทูกิเซหันังฮัสเซปุเมนอิติกิปาทูกิเซเลอาหอยเดมกัเซโดเทเดมติกังไอตูจิงไลเห็นลำปีกันไอเทปูฮิจงเลฮัสเซโตทูเอ็นอาใจลาฮิเซียมตางเอติเห็นจังนาดอกนัลังเลนลาติเอ็นก็เห็นเซียเมนมีกินขัดลอยจนกะเนียวกะฮับเบลังไม่ทายลายฮิเอ็นสุเลจางนาดอกนาลาฮิเอ็นอังไงไงฮอนอัศจงเฮพมอสลอยจงอาอุเมนลาเจ้าซีมิเจ้าซีสาเทปุนอัศดิงล้อมอุเมเจเห็นอลุยอามาสาเตนิมาเห็นอันสกินฮอนเนี่ยตะกี้ปะมาเจเห็นตูนี่นี่จิจูรีคอร์ดิ้งจงกิจใจตาเอ็นตูนี่นี่ขวาสัตโตเทดิงอาอัมตาเจนปะทินกะทังปะเนี่ยสาโตเทดิงอาอัมนาตอลฮอนเห็นเจ้าเห็นกังไงตัวน่าเห็นตูนี่จิลายาฮีอิสาโตจีงไงเลยกิจใจดิงฮีโตกอนลุงเกลกันในเขาอันหลังกิงไงโตกินในเฮเลอีพิฮัมจังนัดนาทิลเนียวจงฮิตาโลฮิจิลละจอยนาลาขัดหลังเลี้ยนาลาขัดจูฮอนโดนักขัดปะที่นี่ไงกิปาทุเซนละลำไก่ฮอนอีพิฮัมกะฮอนโดนักขัดโดวาฮิดิงจุดหอมฮาวินสกิตามันเฮเลตูนี่เห็นนู่ไงในกิมเฮอีพิฮัม
นูเตะหัวบอนบอนอากาศเสียงว่าจังนั่นกิตยงเลยนูเตะหัวจังนั่นอาสันจีเห็นจากการอากามสมาดิ่งอามามองเห็นคนโตนักขัดเอ้ยในปิวเลตีหินอามันไอ้คนโตปิวว่าละกะลุงกิมเลยดิ่งหิก็เห็นโคขันอัมจีเห็นตัวนี้เอ็นอามาจงฮิจีจางนัดนัดลังเลี้ยนละหงโตเทดิ่งอาปัทเห็นเห็นนัดดำนาอภิจิตอามาจางปัทเห็นทั้งว่าเว้นอามาจงอันกิปาทุกันพงนี่เฮอามาซาจิกิมไม่ไทยลุ้นฮิฮันลังจางนัดนัดลากิลังเลี้ยนละฮิจงเลยอ่างไงฮะโจเสียเลยอาจับฮะโจเสียหัวดิ่งเอกำเล่นน้ำสุงดิ่งจำนั่นเลยลุมมุนนั่นเลยบิดนาอีพิหามท่านในเทนดิ่งวินอิน้ำสุงว่าประเทศนี้ประเทศบุปิตานี่จะตันที่เก็บไปพอเจ้าสิโตฮิจิอัลลา release อีบอลเปียนจูอบอนจ่าทันโดนั่นแหละพิหามอิทิลเปดิหัวเจ้าสิโตตุนยาทีมปุปาอินตาวนาอบอนจ่าเอมันเปดิวหินอีพีจงเล็กินอัลฮันโดนักขัดจุหินบอลsorry อาวันโดนักขัดจุหินบอลลิงกัดติงตุนยาปูตีเป่าบอยเฮากิมินจังนาดบนะลังเลียนะลาหินบอลฮีตุนยาปนาสะดอเทหิตดิ่งอินเกมาไงนิกิมคุกี Women Organization for Human Rights President นูอินฮอนโดนาคหินเนตานะฮีประเทศนี้อัลบอลฮีอีกับอินามกิโดโดนะดิ่งอินพัทเทไอบุเปตาวเฮนอามาจงดิ่งจิงอินตินฮิเจลากิฮอมโดฮิโตตุนยาเกฮอมโดดิฮอโจเซสุนเดปาฮิฮันลังอิซากาฮิเลเซเกตรีนุนหินกิทูปีอินตินจิจูพาสตอร์ปาอินblessing prayer ตาวนามันเปนโตทานโตนาโบนาหินก็เปดีเวนเกมนักหินเนยที่ลอยอาจีที่ลอยอาจารย์นาดาทะลอยอาเฮเวนน้ำหออินซุง representative เฮเวประเทศเฮงเต่าในมันมาสังวินจมจะขัดทุกกะเซโนเมนอามาสเปนินตุเนียอิมาสังวะหุงดิงะ martyrs family หอไงลุนนั่นแหละจานะก็เห็นเปได้วันนู้ยหินที่สันฮีปัดขัดลงอัทอดินกิเลโพไบเบิลทรงอีวิตเลยอับเดลทิชันปะไก่กว่าบาอเป็นอากากินทูอากิมุอินจุดนี้เลยโอหินอิเซยุขัดจูไม่จังสางินทูอาหัดจอยอิติวินเกินกษัยดมจุฮีเลยทูสางินทิชันินทูอาหัดเซยอยดีกษัยโดโนมิได้Ezijun tunia martyrs family ho ingai lutau isu piu gamle na madinga tisan anapaluhi bakai am sungle nampia dinga athona kilelo dingi ti ka sei do no mi nei iche now India gam sungrong ivit le zani te in a birthday mangun nampi pa ti ai heru Mahatma Gandhi yong Adam sungin nampi zalen kal anasanin thu na hilin ko imani sina gel pipu ahin la amma athanun achizowin achisanin India nampi adingin zalen na inong pangin patin thangway numen lang tulay tawan no yini seyu Amerika kama USA Charlie ama dong khang tha cha hin
adawda hoin thalakap liwin amain khangdo cha nei da ha mi za ni vel cha izi dama America gama dingin gam ki khel dingin athisana phaltan ama adam lai sangin ama thi zo hin me min ko tam ta ki khel nei dong pangin hoin zon khalo hoin zon min Bible sim khalo hoin Bible ka sim di tai tin mi tam tain kitip na neyu hizin adam lai sangin athisanin thu sei zo nei hibanga chu kanunga dinga kanai luta kaso pite ho ingai luta o iso piu ana che paso thisanin inam piwa dinga na len ta hin to thu a seizing hi ti pakai mina ka sei do no be pati ringa tau te leng zum sileng pakai zum si pakai hat chung nung ka pau thing ta pathin pakai tunin ka chen khong piu mi thei ten pakai galin in bol panawin tunin ni ko hi pakai hichi galei bol lam ni ko kadidu kagel do bin hitolonin kalung binuwa gel do ding tam pi kanewin kalung wo hemin kaliwo suin kakapuwe hizok la pakai lung hen pa kam lai to win pakai nang ma thagawin de humbil diwa jong da nga ka taw hi pakai tunin nang sung le kamasangwa supi miza hi kahin din piwin angai luta wa supi howin gamle na madinga along le athisan aphal theita jiwin ka ki pawin dang ma ka thangwa zo wi nei pakai tunin adam malain sumiten ang sunga ka din piwin nampin ka bol thei sunu chu in su na thom cha chai yong le ka hin dong khomu win hichi ka don khomui ka gam ka nam wa ding atisan ana phal do in sung mi te ka hin pe do di we pakai thom chai yong le nagin phathin boin lang in sung mi te adin lung mon na le pakai ki thamon na hung pang tingin da khut thinga kain thang do wi dei lung sena dim pathin sule ka su pi pawin Jangnadopna le na tia la hin sim nu te lam kai nu nai hon do tolhonin wa noi le sin khan tung ma chal na mang cha jing le thai le kain tha do di we ta hi chi la hin ngai ho zo se lung thim su na ngin ki ho lim pi lang hi chi la hin ngai ho zo se na tha be a gam le nam ngai lu na lung thim ka nei wa pakai shooting le nang ma lu pi kamu do be na wi thi ni dingin la hung ki ha do ding ngin phat thi hin bo ding an ko da kai than do hi lo pi na zo se nang ma hung changin lang pakai la ka ben e lam kai jing tia Jesus Christ amina ne hinga ka taw hi tam se mu ke pamit tua he ala chu nunga dungai ningin saintin victims family ho hasano na ne tin tiu nunga dungai ning lan sa chai chai le president no le secretary no in tunia thilpi te ho ahin ban som pai pe handing i program ho hi hong ke le zang khayen cái bao mình victim family ho jong han ding na la yun tin la bol pa jong silang ading in tin azawala chu an sa pai pai di wa hi in chima sang chon hom le jong le han lung se ta in
mi pi ho zo se bon sabin na dingu hitin athi ho cheng se ana chi masa cheng se condolence minute chom cha khat ga ne yo te o lu se ta en mai la nga hi le stage ato hoi le hani bon sabin athi ho zo se gel do na in chom khat thip chanin ilung gu in tàu na nei thiền na nei uitin pha chom chakhat so pi ho ana chi ma so gel do na in condolence chom chakhat ana nei ute azau tiang lekin aphata ka hin ti tiang le lasading te pau boy lam kai na in an ila hon do pian long so an sa pai di hi in hengele ibon sabin thip chanin condolence na pantau hite patante mi pi ho mai lama ho na to ho hitin la release pe no so sa do pe na ki pa mente tua amahon zang na dot lang le na tiu zong le ke ho adinga hi zang na dot sang ho dinga hi zang na dot la hin hi chila kain sa su hanin nu ngai ne ki min hin din bi on le ki pa mente hello thay đủ ngã cài xiên tuôn cái dễ bin giờ lại vai cô na xuân đi xa na tiếng sen thôi thong a hung hung ghê giang na đột này lôn hiền cả lô ngun cả đốt dính nguy cả tôi khẽ la se sum thang thu lung ka sangam po ve ka ban sa luvin sam tin lon thia ka lon pi ngai sing me la ka hu hitam lai ne min sam ta vin ye hằng ngày lại tô giang mang ngày hiền hi thêm đi ham mơ bao cùng mây trôi hố hin lâu hay vô ý định lại đêm lâu vai hít ta khá lệ mau gin ngày ngâm hít lâu tất tôi khẽ la sum thang thong lung ka sangam po ve ka ban sa lovin san tin lon hia ka lon pi ngai cheng me la ka mu hitam lai ne min sang ta vinge ngã mun ding nei lâu ngày sinh hơi đi xa mõ hi din gặp ô về cầm tung đây biết yêu chúng mang phát thi din thằng bà na cô nín nín pin pi hen tất tôi khẽ la se sum thang thu lung ka sangam po ve ka ban sa luvin san tin lon hia ka lon pi ngai cheng le la ka mu hitam lai ne min sang ta vinge
tu thêm năm nụ tê sa lại thăng mun quy khâu băng yên sam khoang sinh mun dây tha gu lăng han ô cả năm nụ tê sung bang ban lim bang so lang ngân u hen các tôi khẽ la sẽ sum tham thu nung các sang ngâm cô về các ban sa lu vin san tin luôn khia các đồn pin ngay trên mê la các mô hitam lai ne min sang ta vinge lai ne min sang ta vingeตัวนี้ president นู่นและ secretary นู่นก็ย้อนผ่านผ่านฮันดามันอีกผ่านกันไป เปล่าเมนมีหุ่นเวทลมเดียวตาเวนมีปีเตหัวจงอากิปะทุกเส้นสุดเตียงเลยปีฮิเลตะบงพัดพายปีว่าจังนะดบนะอากิดเวจันนะหอมโดเทดิงาเอกว่าอยู่อีเป้าปะเทียนอามาสเปนินทางบ้านนักเปอินสุดเตียงเลยตัวนี้ฮิเจ separation day กัม8 fest จังนะดบนะหอบโดนะดิงาหุ่นกัลสุงาปันเห็นละเปียวจามตะลำกายโฮเกจซีลำกายโฮหินกุกีเอ็นพีจุดเตียงเล่KKLKSO กุกีเอ็นพีจุดจันปูร์จุดเตียงเล่KCA กำมินพะเราเอาขายเล่ในนางไอทีมุนลัง organization จุ่มมาลำกายโฮจูสิกะจานาวกะหินปินจุดเตียงเล่จาดิงาลมตะนี่ขัวอดีตนะ martyrs family ฮอจะว่าจิลายาหุ่นกิโกลดฮอกจานาอุเลกไงลุนาวสังเป็นกหินทานวินจุดที่เลตุนียโปรแกรมลอหินสะนดิงาหุ่นกัลซงอดีอินตุนียลาจงหินสะเปดิวคอยเตลุยเอเรียคอยเตลุยบล็อก KWU นูเตโฮนะฮอซาลินตุนีนิขัวโปรแกรมฮีลอหินกมูอินอดีสนินนะฮอจงอากิปะทูกหินเซียนจุดเตียงเละจิกิมเมทายฮอที่กิมินโวmartyrs family ฮออดีอาจีบาอันที่ฮอเมทายฮอจูซีจงกจานาวเละกไงลุนาวกหินพงอินอจุงโจนินมิปีอาหุงปังอันยังกอาหุงตัวสูปิวเลนาวเตฮอจูซีจงอากิปะทูกเซียนจุดเตียงเละlast but not the least sabte seidan hele dunia media person ho youtuber ho zo si chunga ka ki pa na thu ka hin phongin tunin hi chi separation day kam 8 face dang na dop na program hi mi them chan o meti in ka gel pun aje chu nang ho media person ho youtuber ho zala hi vanoi pum pi to iman kho mo he tim kalan chi zen dunia ungkal sunga media person ho le youtuber ho zo se chunga ka ki pa na thu bel belin ka hin se ki nen na hon na hin la do te ngo le mi zo se ta iman kho mo hi tho tho de hi chen pathin in na bon cha bin pathin na bo hen lang ka ki pa ma ma jengin chiting le ken speech som cha ka ni na dinga tu ni separation day iman na u hi et jang na dop na face ta hin mak kho mu te ti a hi Kuki Women Organization for Human Rights in Kuki in Pi Chuchan Pulte to Kiza Atun and Kineya Kinepi ta cho mohon jong iza kai sound hitata thiliza kai hin gon pe hin KICT Kuki in Pi Chuchan Pulte chunga ke pa thu ka sein chuteng le ade sanin Kuki in Pi apum pia ti tau tin ku kin pi manipur ti le hial nai lo se vin sei tho tho hi tin na in hial jong in hial di vin kilam edo vin ikinem vin ku kin pi manipurin ko tu te in ipoi wa pana chi remembrance day a hin man a hin thas se a det thum si hi a hin man jing a hin
จิตรจุนนิ่งกุมาปัจจุน separation day ที่อาหินเฮลุตรหันินอามหันจง separation day ที่อาหินมังอุวินอามหัวกุศลนี่นะมันหิตลวะกุกินปีนกิปะทูจงโกตูจุงอาเซียจุดยังเล็กตู October หาปัดอาหิ district จงเซนจงมันจิงดิ้งที่อาทุปีอาหินในนะฮิกุกินปีชุจันปุรินจงกุกินปีมันยิปุลทุปีอาหินัสตะอินeffective แต่อินปันอาหินลายที่ฮิกัมอุอินกุกินปีมันยิปุระหินกุกินปีชุจันปุระหินอาจงจิวจงกิปะทูกเซนอิมันข้านายโลอาหิเซียลำกะขบีสุงาตุนีอาหิดีดานายอิทโฮมอาหินก็กินเนมินอบานอินมันกิเดียวเลยทุปีตายอิมันเดียวฮีก็กินเนมนาวหินสิลังช่วยเลตุนียseparation day ตัวอิมันคมจะว่ากะกะเสียหินจังนาดบนาจงจังทัวเก็บปาทูเสียเจ้าเราก็เห็นพงินมุดตินกำตินาตุนินพาจงกินโนตันอามินจินพาจงปงกติงซิตี้บรันซานูเตหอหินสติงเลstate จูมาโฮกะกะติโลนะเป็นจนอัสสัมนากเลนะหินมุนดังดังอา state ดังอาโฮโจเซหินนูเตโฮกิโลยคมนะมินะจุมมินุมซองเลตูจุงากาเลตูลซาติโฮมิลีทีปีนาวาจังนาอิดกปีนาวาสุมเลปายหินตูโฮโจเซจุงากิปะทุกเซยินอาเกตเวจันนาหิตานอิดัมวาฮิเลอัสอมเวไอโลเลอัสอมละขัดเวจันนเบอาฮีอิโซเทเตเดนเดียวเวนมุนตินกำตินานูกจันคมปีหัวอินปันนสตาอินละเบรีวินซองเวลินน้ำปีมินเลปทินมินินนักงวัตาวนักหินเนซินตูนินิขวาหอมโตอากิปันทัวหินa project จงฮีกุกินปี project อหินชุดเดียงเล donors จงฮีกุกินุเมเตจงสีอหิบวินมัวกุกิ women organization for human rights จูอาทิลสุตุเลสุมเลปายสุตุเลทิลเลโลสุตุอาบุกิปังหินที่หัวจงสีมุนตินานุที่หัวจงสีตุเนียหุคมหัวหินหุคมโลมุนตินกำตินานุที่หัวจงสีปันละนซาลฮีที่ฮีก็หินพูนโดที่หินลังประเทศนินประเทศบุเวนตินขันโคยกิตูนาฮีประเทศนินเอลุงไทยปีอุนตินอาสังเตดิ่งอินซองมีขันขัดสุมได้ไปเนี่ยขัดอมูจงเลยอินสุงากิเหตุทีมตัวงอนอาปังไอหินฮิจิติงจักกิเดฮิเบสเจงินเทมใจจงเลยอมูจงเสียดิ่งอาจงอินสุงกิโดโดนั่นเนี่ยขัดเบลุงมุนทำมุนนะจันเทนดีว่าประเทศนินพัทเทบุปีดิวฮิกตาวนะเวหิอินประเทศพัทเทบุนะโตมาบานาจงฮิตบังไอปันอิละโตเปดิวฮิเทียอิเลอันนายเฟสอโกเวจันนะอีหอบโดดิวฮิฮิจิเจ็ดนิ่งวางจุกติเทนายปูวินจุจันปูมุนาหุงกิบอลตะลงไม่เทสดาร์ฮิลส์ลังอาหอยไลเปนำขันไอบอลดิตีจงฮิโตโกนักกินเยินเจจุนโนเทโฮโซเซียนมาปานาปันนัสตาอิลาเบียวว่าประเทศลุงไทยนะอิปุลุนะอุโปรเจกต์อะไรเทนะดิ่งอินหมอตัวไม่เราวินจะขัดใจจงเลยอิตัวนี้เดียวเลยประเทศนี้งาตาวนะตัวทัวปันอินละจึงเป็นอยู่เฮดีจูกันเสียดอนเมนลังตัวอินเซกตรีนูอินพาดอินลาอินตินเปติดอลจังหวะนั้นเปียวตินมีปีเดียวจงเสียนไปกี่เหตุจงเลยพิหามตรงไงแต่อินทุหัดแต่นั่นงาอุเตกิปะเกมาอุลิมในจันสตันเตมาสานให้ตบังอาภาพายพิวาปทินทางไปนุ่มหันลังจุดเองเดตุนีนิควาหุกิควมกุกีอินปีมณีปูร์ประธานตุเสียชจังคงไซเลตัวคอมพิหอยหินจุดเองเดปูจีเอสกังเตเคเจซีเลตัวคอมพิหอยโซเสียหินปูเลตปูประธานเคไอซีเลตัวคอมพิหอยหินปูฮอลคอมังเฮากิบเคซีเอมณีปูร์เลตัวคอมพิหอยหินจุดเองเดKSO tunini huai sa kaya ibui pio asar sian namo puna hinda KSO ho hiin KKL pu kam thang president le to hom pi ho chuting le tunini hua martyrs family ho hiin ahung ki khom nu te ho so si hian nang mi pi ho so si ama sapenin ka ngai lut now vesa len kuki women organization for human rights thalengyen ngai lut na chebe ka hin bole
พัดอันละสาดาซิงวิธีอินฮิซงเละทำคัดรีวิวกันเห็นบอลโนเมียนอิจันนิปีโตฟ้าอิจันวาริตามที่เฮียมีปีอมุงจะความหอเศร้าสินอิเฮตนมที่ดิงวินกตาสนินจีมาร์ติลส์แฟมิลี่หัวฮีอิปิตีอดาตากิลาฮามิยาเลเกหัวคุกีวีแมนออร์แกไนเซชัน for Human Rights in Data จุกเล็กกับบอลโปวินฮิซงเละคุกเกโซชุรจันปูเละทีมหัวอินทิ้งโคเลมัลจากที่แมกกาซีนกาลอิบุยติไลตาจนอันนับบอลวินอัมฮอน data collection ในหินละดุงซุยว่าจะขอรีวิวกี่บอลกิดนะจิดุงซุยาจุงกี่ปีหินอัมฮอน data collection ดุงซุยาหิมาร์ตัลซี230 vel hi wa women hi zong le am hon include anabol kha lo kha ten ni zong an ke nen ji cho akisukha a I galaita a ka kha a khunung ke ya thi ti ho ta bang zong an ke ji le tu tadi din mun hin exact chat chu ka sai thei nai pon a ji chu ka la la le hin ke ho zong hi ta bang ka hi ve ti le direct chana ke la hi in hi cha hospital ra na bui pi ho KKL ho a hi lo le ITL from KKL khat pen pen apa na recommendation hin ke la ovindang hi chi dung zu ya chu ke bol di he ke ti hin a ji chu ta san lal lai hi po in data collection a chon lo si a chu hi tia chu ke bol si hi in hi ti ho to chon agoma ka gin chat dol hin exit chat chu na hi song 233 la ho hung hi dem ti hi gin chat dan hi in tu ni khu chan hin first phase apat nin nasata in pan hin laufin first phase to 5th August 2024 ni ko in hi chlai mun ma hin ini bolovin hi wa chun mi som na ni ini pito vin abanin second phase ini bol ki uvin second phase to 12 August ni nem sungil community hola mi som la gup ini pito vin abanin third phase ni chun Kangpo Pi Christian Church mi som ni inipido ovin chi 19 October hi in abanin fourth phase ini bol ki ovin fourth phase chun bi vengnum community hall 22nd December 2024 chun mi som ni lagup inipido ovin abanin fifth phase ini bol ki ovin ti phaizang Martel Cemetery Sadar Hillsa nama wahin tu ni hu iman tabang bahi date 3 si hi aman no hi zi chun hi chi remembrance day man to go min date 3 March ni chun mi som tham lakha ini pido akit uvin aba ni hung machal kit uvin agup vei chan na dinga 6 phase a chun hi chlai mun ma war of remembrance a hin May date 3 separation day di thu pi mang chan in mong khom uvin Jangnadopna to ini bolovin hi chinia chun mi som ni le ni ini pido uvin abanin asagi vei chan in 7 phase to mulnum ECA community hall in manguvin hi chini chon mi som ni le li ini pido in 19 July na hi it tu ni ho hi remembrance day ai lo le chi separation day atha bi a in man kit no to kilhonin tu ni ho 3rd October ni a hi mi som ni hin pi do ti we hi ti to chon ka hin sei no men tu ni a hin pi do diu to som ni to ai go ma le apo na hi tu changya Jangnadopna Martyrs family pi do diu hi mi zale som sagi le khat hin abang kha hi hung tambe se ta loading hi in som gu valbe point so ka sai ta bangin exact number cha da ke thei nai lo si chun som gu valbe hong hi ti tan pathian dam nai pi vale third phase thum ta bang hi bol be lew han hung I hung chai diu ham ti chu hi in inipi jing ngai ma bang vin phase si le hen financial report ham khat inipi vel a phase dum su ya he tamasa ini bol zo wa patna July thasung atop chan chun sum tham khat hung lot be in a balance to chun la khale sang som thum hi an umen abanin tamasa chun August thasung si chun lagge le sang som nga le zasagi le som di ni bungvin abanin September ha hi lak som le sang som nga le khade ko le som sagi le thumi movin lak som ni le som thum le ni le zasagi le jeng som le thum hi ne yu hin chi se achumi som ni hi ni pi do di we hi en zan hi le tu ni ki ka song chon sum tam ta hung lo in Bangalore langa nu ti hon zong chi Jangnadopna
fun drive a bowling win one day sports a ball win hi va chun sum entry fee ho ana la win bet so ana be sa win hi la sum lak ni le sang som nga li za tham khat hi a hin mu win hi cho so si jong cho za ni ma chun hin thot win abanin de hi nu te ho song a hi in sang som sa gi valan pi ve dang dang song hong lu tawin za ni le tu ni hin hi song le a phat chu a ke nei zep ta ji chun mi chu hi chi sum dung su ya chu ki an ki include zo ta poi na information pi na phat ong ta lo zin tu te di din mo na hi balance wang chlaya ka hin sei ti lo wa yong hi lak thum lak li ho ta bang chu ni thona lai hi e chi chu ka hin het sa hin tin pi hi le tun jang na dop na pan pe pe jing hi tin Jangnadopna hi sum ai mau nga hi akesa hi sum hi lak khat to memento khat to tumpun kipizi hin tumpun zong hi nu te tom ngai na tom ngai ho tam ta in a hin tu khom si bin tu chung jong hin nu ki kim es gam num sang hin a chang se in so me hin tu na tang hi le atang tang a hin tu ho hi in sum tu hi han lang la si sum tu hin tu ho hian lang pun hi zong le pan na thei thia phang ho so si na bon cha chung wa ki pa thu ke hin se in patinin pathei na bu vin tin pi hyong le memento sim tha na hin na ing ka tin ka hin sim tha chai le pan nei cha a ani pi do diu hi tai Memento hin simhagin katien Kuki in P Manipur apex body of the Kuki tribes administrative center Lamka 795128 Manipur Kuki .inp@gmail.com Jangnadopna in defense of our ancestral land and freedom. Baby Isaac 1 month, son of Rul Naithang of Rengkai Lamka, died due to medical negligence on 11th May 2023. The Kuki in P Manipur profoundly honors and holds in high esteem the bravery, wit, and patriotic sacrifice made on this fateful day, 11 May 2023. Solemnly in defense of our ancestral land and freedom, we will cherish and remain internally encouraged through such heroic acts and daring example in all generations to come, dedicated to eternal glory. On this day, the 3rd October 2025, CH Zhang Khongsai, President Kuki in P Manipur, Khai Khao Gangte, General Secretary Kuki in P Manipur. Chi memento hi Kuki in P Manipura patna apido zingohin tun ipihile homdo dengin amasapenian pu CH Zhang Khongsai, President Kuki in P Manipur din to piu de ke pau minte amasapendingin Baby Isaac 1 month son of Rul Naithang of Rengkai Lamka. Died due to medical negligence on 11 May 2023. Ay, coba thamkat kita je. Abanin Kulin Sang Vai Pei, son of El Mang Chinkam, 49 years, Center Road, Lamka, shot dead on 24 June 2023. Hong Lin Sang Vai Pei, son of Liet Mang Chinkam, 49 years. Abana dingin Hat Bem Kipken, daughter of Paukusi 45, Napet Pali Suknu, tortured, raped, and murdered on 31st May 2023. Hat Bem Kipken, daughter of Paukusi 45 years.
Abanin Ching Salun So, wife of Pau Sathang Samte, 65 years, Joveng Supnu Chandil, born alive on 9th June 2023. Ti Hin Hop Chai Le Pu President in Aina To Pivintin, Abana Dingin Pu GS Gang Deni Ki Would Be Lesson Kipao Mente. Yes, Kangte intend to be Binlam. No, Haikuning So, daughter of Kon Sam So, Kurau Pokpi Technoble, torture and succumbed to death on 9th August 2023. Haikuning So, daughter of Kon Sam So, Kurau Pokpi. Abana Dau Thang Ho Kip, son of Holkuthang S. Gamnom Sang Lamka, shot dead on 9th May 2023. Dau Thang Ho Kip, son of Holkuthang S. Gamnom Sang Lamka. Abanin Thanglin Mang Ho Kip, son of Let Khugin Ho Kip, I Hang Chandil, died in the line of duty on 31st October 2023. Thanglin Mang Ho Kip, son of Let Khugin Ho Kip. Abana Dingin, Let Minthang Mati, son of Let Holsei Mati, 35 years, King Zang Chandil, succumbed to injury on 10 June 2023. Chi ahung kichay le abana indin do piding vin ay ho pidi vin pu let pu president kaya si ka hindi me. Talaw no. Talaw de VP home puhen ko pa yung din do piule ki pa mente. How go Ning Sakhol Hungdim, wife of Saikugin Hungdim, 50 years Thangbu village, Kangpopi, killed by bombing on 8 September 2024. Ning Sakhol Hungdim, wife of Saigin Hungdim. Abanin Kamleng Sat Lun Kim, son of Thang Humang Lun Kim, 25 years, Mansa, Assam, killed by bombing and mutilated on 13 April 2024. Kamleng Sat Lun Kim. Mahi ini diwihin Kamleng Sat Lun Kim de kamindal hian nakithang mama singwanin at hinunga may lehoin atasa at sanuva Achan pan panuva kichipna anane uchohiye. Abanin Saigolin Singson, son of Saikulet Singson, 17 years, Paitu Tamenglong. Torture and killed by Mayday militants on 14 May 2024. Saigolin Singson. Pawmin po hen ko paway na tao bibintin
abana hung ding ding in pu lin mate vice president vice chairman kuki zo council hung tin pi le ke pau minte bana ding in Pauline Kipgen, son of Seizang Kipgen, 47 years, Msungil, Churachandpur, succumbed to injury on 10th August 2024. Pauline Kipgen, son of Seizang Kipgen. Banadingin T.S. Jang Husat, son of Telsing Ngamhukai, 33 years, Mulnom Tingnawal, died in the line of duty on 9th August 2024. T.S. Jang Husat, son of Telsing Ngamhukai. Kipaumin Pulin Mate Nainataw Bibintin, Tuna Banadingin Puhol Kumang Lungsiten Hindin Pileuson Kipaumin te. Kaplin Sang Singsun, son of Paunelal Singsun, 19 years, New More, Ward number 9, Jangnadopna, died in the line of duty on 9 August 2024. Kaplin Sang Singsun, son of Paunelal Singsun. Abana Dingin, Zhang Hulin Haukip, son of late S. Thangkulun Haukip, 19 years, M. Cha'nau More, Tengnawal, died in the line of duty on 9 August 2024. Zhang Hulin Haukip, S. Thangkulun Haukip. Kipaumin Puhol Kumangin ay nataw pikit vintin tuan pu kam thang President Kekelihung tin to population Kipaumin te. Lun Hukai Lupo, son of Zamsei Lupo, 33 years, Zion Feng, Ward number 9, More, Tengnawal, died in the line of duty on 9th August 2024. Lun Hukai Lupo. Pulang ko din sa langsok. Abana Dingin Pu Kamsahau, son of Hau Khantang, 32 years, Kwohr, Sangai Kot Lamka, killed on 5th May 2023. Kamsahau, son of Hau Khantang, 32 years. Kipaumin siya kicay le KKL President po nitlaw Piventin po hesang Chairman Road and Transport Kukiin Pi Manipur Manhung Tinto Pula Kipaumin te po hesang Hoibiak Kim, daughter of late Lun Khulal, 23 years, Hang Tam Lamka, abducted and killed on 3rd May 2023. Hoibiak Kim, daughter of late Lun Khulal. Abana Dingin Thang Samil Simde, son of Ginmin Lun Simde, 25 years, Marcy Len Mantri Pukri, lynched on 5th June 2023. Thang Samil Simde. Somni hiin hau go lun dongel anu hi
hepu ke pau men nan tau the te how go lun dau ngal anu hi chi Jangnadop hong ke pi dinga pat hin na sata ina kap kha in hi la kap chan in adam lo zia hong thei lo hi na ma hin office a ol le hong ke la di hitan tin tu ni ni khwa Jangnadop nai hop thei sanu chu chan chu hitan tin chu ting le memento ho a hi bol hil zong thei mai thei hi ni ham khatia akitu lo pi kha ale alim to kitu lo ham amin ati lo se kha zong le ke ko ma na hin sai theu hin ke tu sing the hin chuting le abang hi atiet hi piham athima sa je bhawa ki pinai lo tia zong gelong yum kha diu hin a face hi cycle lang sadar his langa zong hop ti ki ti si hin lam kalanga hi ke hop ting le chandil ting no pal lam ka tham khat chlanga ho sep sep dinga hi ke bol si hin sadar his langa ho ke bol ting le sadar his le ukrul hanga ho kila khom sia ke bol hi in tu ni ni khu thi ho sanga anathima sa sep sadar his lang mi zong te hin itida na aban nei cha ki to le ni ti veng ke ho nei phanai po ve tia lungpha mo zong na mei theu hin cycle next le hin sadar hi sa bowling ki ti si chun sadar hi sa ki bowling le I cho si si chung pang ding chuting le tu martiles hi ku chi gal sunga thi ho so si kui macha apilau akipilau lo ding ipon vai chan thau thau ding he ti so ka hin he sa hin tin bol hil se hilo ma le bol hilo male ke ngai da mo hitin phat ki chena dingin tu ni ni khuwa blessing prayer ai pan biu pastor pu pun khat ka hin silpi nom vin chuting le pu di pa boy ho kip song hung ding do in tin la hin sim se na mani hi dei zo men Kuki Women Organization for Human Rights in pun ka hin silpi diu chu ke wa phat ki chena hung hi dei ta kan sevin koi ha dong mane katila lung hang ke ji ven ka loi ho he ipiti ham kha ki hin le ni se si le dio hin a hi wangin ipiti hin huwa mano he nam ti jong he nam lam kai ho le na mi pi ho zo sin la lung ger su wa ni ni gyar pi jing ban wa ni sumel hi vin ti chu ka taw na wa hi e sa mui vai gây ding hita ít sung tu ni lum ding a hita hay mo thấy ding hi bu ge ngày khai ho hilon nahi đi tâm na ding be hi ding hitai mo Ocean ang quay sen ki san mo hiding hitam nam gal lo hile may thai hin ko ang po bingi gam le namma dia long le ban sana ki san lo nahi san vong lâu khi na hi tai mo lai lên tâm lâu hâm cả năm mi tê ho mày thai ho hilon nahi đi tâm na ding be hi ding hi tai mo ocean ang quay sen ki san mo hi ding hi tam nam gal lâu hile mấy thái hin khô bằng phố vì nghe
lại dồn ngày chênh lệ sen ang quê ngày chênh vẫn rơi ngày chênh hồ nắng hồ miêu ni him him buồn tê nắng hồ thì sân in thu hin xây dựng hèn mình thay hồ vì lôn này tiếp tập là đình bê hi đinh hi tai mô ô sen ang quay sen thì sân mô hi đinh hi tam nằm ga lâu hi lê nay thay hin khô bằng mô vì nghề khá lấy không còn hin ông ngô ngay số mà mẹ ngủ đinh cân nô nắng lửa xin na kiến lâu dễ nâng ô dẫn lên gặp hát ya vài con đi về mình hai hồi luôn này đi tận là đình bê hi đinh hi tai mô ô sen ang quay sen thì sân mô hi đinh hi tam nằm ga lâu hi lê nay thay hin cô bằng ô vì nghề nằm ga lâu hi lê sang ga hin khô dòng ôn tê bagi Pak Ube Pathinin pathina bo nang no te ho lungmun na zong pathinin na piuhan tu in haulim na in epidevin polen mate vice chairman Kukizo council phat ka pa Pathin lungsin nei chang lai ve goladai anakai han lang hi jong le tu ni khu hin tu phat chat hin a hoi bep sivin ya e phat hi chance kan kila kong kilo sit me the ai mai langa to nu le pa pi le pu ho ani dip cha be se hi vin lang point chu chom cha cha pasahat kan sei de a hin sau pi kan la lo de pi le ma sa penin tu ni separation day come 8 phase Jangnadopna hi nu te KWOHR le KIC kuki in pi chu chan purin ki thu kho ma an gun hona maban kalsun theina ding ki hulim na phat ho chule jangnen na ki thu pi na ho program an bol thei jevin organizing committee ho chunga kuki zo council minin ki pathu kan phungin hitabang hi separation day yong hi anjualam kai punan sei dung jui chun thasia manding ti program tele kilomin hi chi dung jui yong chun aban bana hoisela hingung tu jing dingin kuki in pi chu chan pulam kai ho jo se chunga tim na kan nei yin abana hi chi jang na dop jong hi wat hiu na lai ai ji chun a chei chan ge wa gim theo jong le mo hin pujinga pan hin la jing dingin KWOHR lam kai ho jo si chunga yong tim na kan koi no men chukil le nu le pa pi le pu ule nau chule kan stage langa to lam kai ho jo se abana tu ni ni khwa hongkal song hi han lang hilo hi jong le muntina hi chi program hi anaviding ho jo si jong na bon chaven kuki zo council menin ngai lup na zana salam kan pi vine he nam khan khuding gel na in mi za ham khanin nam ga iki ha bolai tawin imaban diu gel na in ain ko na chan tawin hichi ji chun mai thai za ham khat sagai za ham khat pagong za ham khat anom tan
hi chu ju si yong hi an jo ala ong ki sa le kamil hi ni don puti tin a hin hi chu hi pathinin imakhudiu lolhin nan hin nein tin hin gong in tin in pui pi na vin te ti ka kinem na yong kan pong doin ji chun athi ho jo si yong pathinin anga num sial cho do san tin adal ha in sungmi ho jo si yong lungmun na thamun na hin pi han ti chu lung hem pi na le deep dam pi na ku ki jo council minin kan pong do ne he chubana separation day tiu hi kum thumong hing di etan kum ni le ke var etan i chen khom pi ho to i ki khan nau hi ung so thi mai tan a hin la i hon 1 2 3 a kum ni kum thung ka a ki vai hop na a chum i nei diu ti chula i o thu thu mo hi thelo ai ji chun gan theina lung hem na chukil le i ho ki ka la ki phun chil na yok i mong win a hin pathinin i mau hin puinan te ti yong chu e kinep nau i phung do win chubana separation day ti pa hi particular message chu pu ajang khung sain an pi ding a hi in hichika chu in sei jing kating chubana het sau yong le avela tu ni khwa chance kan kela nung chu kuki zo council hi last batch tabanga isimo a hita in hichi hi a hoi pui a pui tin a tha sim kit lew han la pakyang lam tho tabang te hi kit diwei ji chun hichi structure hi ong sim do dan har kan sai nu men tribe organization jo se hin in pi kiloi khom na jo se hin additional kuki in pi le aba kai district a ho jong subana frontier organization ITLF Kotu HTC ITEC kiti ho jong siong jaw he subana CSO lam lama platform jo sin hi political platform sim do taute tia he in sim do wa hi dung ju ya hi kung in to lo hin henge alam kai ho chu atha sam ni ding a hin alung hem ni ding a hin abin mo ni ding a hin aji chu amo jong hi alam kai ho jong hi perfect a ki po in mi hi ma ki hin hi chun KZC tutua highest political platform civil society langa kuna inei dung ju wa hi hi ita sa jing diu a hi ti team na to a structure undar hi I het sau hi jong avela kan sei do no ma hi in hi chi last pa sa hi kui zo si kiloi khom na zo si hung tu win ba si to lo tin kung to lo tin theu tin malam mano te tia hi ang ki samjing a ki chi jing a hi ye chun khat le ni ai lo le pia het chin nun lo ji ham hết trên thế lâu gì ham thì trong chỗ phát tạ tan thu om thu na lain a hin la hi cho chu lungdon pi de ngai poin aban banin ikung tol na wa hin tha ki je khom na kung charging nan te ti chu ikinem nau chu kille ikita sanding dan ho holim na pundo na kan nei no men chu ba na hi chi ka topic a hin kuki zo political movement ti hi main topic a yung ki pidan hin hichi kuki zo political movement iti pianu hi amasain kiloi khom na chum in simovin ahilla kuki in pi bosen I holanga in chi pi lewan awa ding a hi chukile salanga group khat bosen chi pi han lang le awa ding a hi yi chun ibon chawin ki thu khomotin platform sim khomotin chi khomote tia hi platform in simova heji dung ju a hi political movement in GPU hin ale amasalai chun ke kaptuna ke thatuna ke matuna in isu piteo mail hi te to inaki mang chawin ahin la PR ang dung juin ke kaptuna ho kieng bo no ho hi amo hi te tapon hi jun to hi kidal na pa ke kaptuna pa hi khungaya lungthima political lungthima ikibol tu lai tawin ye chun ichin ding a hin amapuya isim do heji political platform kuki zo council itiu jong hi tu ni chan gein akimo ompon
ahin Kukijo Council hi achar na a central government MHA to akeu na ilungde to ke to lo mai the hi ai lo le ai ma gia sanga an hoi jo mai the hi an hoi mo mai the ahin la kung ju ki to jing a hin political movement hi ki chi pi jing a hin hi chi political movement ai to ble i doi pi no i go lo joi le UT with legislature hi in hi chi hi akika la hin sung hal ai lo le chi hal ling hi mi ja mu jong le hi chi a political demand hi hei pang lo bia ki chi pi jenga ka le igile kilin ka le lami zo na yong itha cholin hi yong le ki jun tun tuna ki chi na na helai mun chu ki jun te te ki doi te te hi ti yong hi tu ni koin he sa yong le avelin kan sai do nom kinin chobana 15 May to 2025 mà chun ichal da no hi to vai khap tu lo le hi thei lo ding hi ti jiu chun I ho sunga si so yo se em le ho abana su group ho hi ja chun ke ho na anaki kinein anaki nei dung ju ya chun langkhana central government ma hin sakari asim na yong chu hi mei thein tin political talk si CSO ai lo le no mai the le kuki zo ho na kina amwang wa chu kichar pi lo dinga ai lo le sai le na ki koi di lo dinga hi ki chi pi tho tho dinga hin a hin CSO ho ta chun iti political dialogue kan ei di hom ti khadi amon sa tenga stand ala pha do win e cha chun ke ho na table thum chun ke ho na ki nei in a ki nei pha chun khutia le political dialogue hi su group in neyohan ti khachu hechi goti muna chun kilo tha na ang kinin hechi tungju ya chu em le hon jong support chu kile ke ja sian lang si so yo sin jong a support ti a hin hechi stand ong kila pha na chu su extension bowling a he plan an gonwa hechi tungju ya chu su extension ong ki bola a khutile MHA in thing noi to ki ho iti ka to khom wa political dialogue kan ei di hom ya chu hi su agreement extension ni nei angai sign bol angai ati dung ji wa chu an bol jo wa hi abana PM's visit jo lehin political dialogue pating a hi tia hi promise an bol o hi churmana hi political dialogue pa hi su group to MHN anei ding hi langkhana hilanga dialogue anei pau checks and balance thei ni nga chu KZC to MHA in structure dialogue ti khadi kan nei ji di wei structure dialogue chu agenda som le thum kapilu tawin amon jong pha an sa diu ki kine me hin ale hichi chu ipipm ti le separate administration mutin muhi jong lewan ingai sa tho roads and transport boundary police jurisdiction abana airport abana echi iho district la hi tho ai wanga mai the district a azaw lu ti ho tabang police jurisdiction boundary ti ho chukil le hospital facility medical tina abana education facility ti ho iho essential needs ho yo si hi dialogue structural agenda jung kineding aban ban hong ki chi pi ding chiu teng le langkhana political dialogue aneu yong chu frequently visit ai lo le review bon na yong hong kineding hui chi teng le chun iyam ta MHA in a political dialogue go talk show chu negligence khat an nei teng le hi cha chu people's movement ki ti hong ki panding ai kahulim na hin ban jom ning kate nuti hoi ngai bolang achi political akala hin people's movement ti yong isevin people's movement ti hi itabanga hong chalding ham ti le political platform ai semo KZC ma an puya alam lama a district a kiloi khom na civil body ho yan lang itabang kiloi khom na hi jong le icho yo si chun support in borwa ing ki thu khomowa yum na mun jo si wa hi kipinna agitation azat in bolting ole hi chu people's movement in ti pau jong leng do ding a hin
government lang central government lang to ki hu na khat step la na khat lawa chu imo bol bol wa le pil hin na wa jam ai ja chu hitia hun ki bola hin pathin lung sinin pathin imao puijalin central government to people's movement hen lang political movement hen lang political dialogue hen lang political talk si yong le ichal pi the ni diwa hi table hi ido do wai tan ji chun cookie zo mi pi te ho ka le whatsapp social media azajat seyutin azajat peng jong le han cookie zo council lam kai ho yong chu tu ni chan ge robot ki hi jong le lung neo loi na ki pangjingin igam mi piu ai lo le igam sungo nung le mai khan khuding ho gel na hi ha ta ki pangjinga lam kai ki ti jo si yong pon tho ta hi pangjinga hin a hin heading khat chu ka le hi ta banga hi gan thi ta tom ngai ta pan akila na chunga azat jat whatsapp media chat hum ki bol na ho ai lo le nahi ti di hi na khat ti di hi ti hum ki bol ho hi igel ting le lungdan jong om ji in thal ha sam na jong a hi ji in ji chun hi cho ta bang jong hi tunia hum ki khom ho hi han lang hum ki khom lo ho hi jong le han avel vela ina ki tha gel di win ku ki zo council minin tim na na sata kan nei in chuting le hitia hi ki sut tho sa nga ki support jing ding hi apoi mo pi na hin achum chuma angle chum chuma kuna political demand political movement in ei wale hi thelo ding hin langkhana eo sa langa eo thanglanga eo nui langa eo ho jo si jong hin ilung tu mo hi imur su te diu igun naw hin tu ni chan ge hin lung tu ilung tu mo hi ki bang jing ke hin idimano ki bang jing ke hin koi ma a chu mong pun hi ya chu iki thu kho mo wa sharing iki bol kho mo wa i chal khom diu hi alo hi pi na hin je chun dunia hong ki khom ho jo sin jong avela in gel do ke divin ave velen tim na kan nein je chun ku ki zo mi pi te chukile amaban diu kan ko political movement political solution amuna diu imuna divin chung pathinin ku ki zo mi pi te nam pi te phate ibu pi ta han ka ki pai chan chai tangi Father,